Rainbow of Sounds Music School kepada nak senang Maubri Riboy District kepada perlong sisim citayo ha kesin sajanya Little Flower Higher Secondary School Maubri kadon bunjai tirukom hikai ha kaliang ka tem kaput bat karwai kesiau keyboard, gitar, western vocal, Indian classical vocal, kasi instruments bat kasi vocal kikena akibahan news nem senang kila banwan pentebit ha keneg music school bat amdan jinge nagamta kibelarang baru banwan pentebit ha keneg music school Banang penbahaya kejing terekam jong nong terekam lajong laniki kontraktor hapok kawai ke kanhun ye kebelatip kum ka All Riboy Government Contractor and Supplier Association ha kejing ilang kepala penlong mentaka sengi homsning kalasi miksen jam banang penskam susu ya kene ke kanhun da kejing temu bania terli nak mentaka bit kebiang jong ki kontraktor hapok tem Riboy hangini kejing ilang lajit ru ye ba RM mukim banbat kum advisor jong tike kanhun ubolong ru urang ba abujukit bahaya ki kam hapok imlang salang haba keren hadin kejing ilang uba FM mau peniang ubadiu presiden jong ketika kanhun ulong mada kejing sohya halor ke jinglong jingman jong gorkom yo kam yo jam ki kontraktor haba mi kijing trei la kadai ha kono tra trekam jong sarkar ki babon ki kam la yo trei da ki bru ki manabar jong district bat kene kala pens ngau diau ye kontraktor ki hapo ka district Riboy namar kim yo kam ha district la jong bat haba ki persang ban let thap tandar sikwi pat ki district kala don lupa kijing penmang ye ki bru la jong na kata ka district kumta na kaliang jong ne ke kanhun kalabu ye kijing tu ya barok kita nak trekam jong sarkar ki baju pentre ya ki kam jong ki lengba jong ki kontraktor bakin pet chua ya ki kontraktor ki mana pok district Riboy ningkong khanang makan long jing mentoi om tang ya ki kontraktor hendak ki ba sa ki senong ki thau nalor ketika mat ketika kanhun kala simru ya ki senjam ban ai jeng mut syak sarkar India lengba jong sarkar jelah ban sinano daga flyover hajorabat namar baro sikata ki nonglek nawan ki haban rungbet nakrum jong ketika flyover kabadon sekaliang jong jelah asam hagini kesingi ki khot jong ka All Riboy Government Contractor and Supplier Association ki balawan poi ki kentup ni uba FM mau peniang ubri presiden uba Doris Suleng ubri secretary uba RM Mukim ubri advisor ubang sidabjet bat kiwe Riboy Contractor All Riboy Government Contractor and Supplier Association akabama ni nadap ban pelong ya kana ka association mentala sistem cantik sistem tak but apa ke sistem ke dia nanti kijongi ngalak sibun ki bentar ki ba la benda ka jimbut jimbiang jong ki kontraktor ba jong pai ba jong ke dok Riboy dan kada kapor ki bentuk pai ba ya do ba kada ka segi ke benda si jong kala betul jong mulai jong mulai Agas hakaba di resmi ko karai katakalong balang ni sakmat ya kitipan man bawo sebab apa kadang Riboy bade put sam jong Riboy nakaliang jong ni ka All Riboy Government Contractor and Supplier Association minum syasu yang kiwepat sebenarnya sebab ke district Riboy bakin wan bantap yang kita tender haki department apa kali ke Riboy kali kalau ke bang alpa ke jepet ban om tak kata lada kami kalau tender la kalau water resources la kalau apa PHC la PWD haki tu kisi ke ba kot ban kami kita tender manikum di dekat bawah di dalam tu banpek banyak ladon yang di bawah laba kalau nak jatiannya la west ni la east ni na goro ni kuah batang mani kidom napodong Riboy bangin yo shwaya kini kam tajam kini kalau ka ba nilayara la kalian jong ka association jong ni kaba kalau ni sibe ko ka kalau ba nilai berdua khidmat di dawasa soka lang mata monora ya ka office jong pretending engineer office halong po pi grado pahni ke PhD dakshan kadon kalayo yau SE bat kui department kalayo hendai ka PhD ka major kalalong ka way na ki Paman ke balalong balahep ha. Kalau mentang padio ia ka SEFS. Kalau mesti tom sikadai ba ki kontraktor da kadong Riboy
bagi lagi sa Shillong apa Eastern Circle pola Chimia hantai laga mata balai kendu yung SE laga mata balai kendu yang ki officer ki ba don kam apa SE kadang kalau kam mulai mentah lele kalau pulau ke bayar ni bagi kadang teksu ni gitu ya yang kita ba kontraktor hadong ni baik bakin yang kedua yang SE kadang kalau traffic jam masih long tang nama mulai hanya yang kesimpul lagi kita ini berbaik apa office jong SE yang apa semua sedang lagi kalau beje ni perlu si beje ar beje kalau SE rasa kot let's say lalu ke meeting lalu rasa kot ke minister lalu ada quick program ni perlu tu masuk pai SE mencu dan tempat sedang yang bersimi kali mempai sa senang sedang yang sa traffic lagi apa sih kita kita berjam ni betul dalam minta jadi kalau traffic jam ni pula baluan satu Shillong beris lalu rakyat kajin lan kadang jom kali Shillong lese kadhamha mengenai udah kau kalat lada kesokar kan ayah ni ya ke office yang SE hanpo dok pilih ni kau dekat bokosan ya kalau mah ketika beliau dia office ketika melalui mah ni boy ni tak division Muslim division ni tak local division tidak atlet division bila kapat semua perwasi hanpo bangun bahkan don ketika office kita kena ke bani kuat berpau sekali kebalai kalau flyover flyover lang na po Jorabat kena mo kasuwak balik sa Sunapo na Jorabat sado sa po kana para Rimal kabadrong sa po Gati ni ajibot sa kasokar baka sa haban sinalo na flyover Road Minister the officer iba yung bertahan ni Sanpos nam ato nilarong na krum yung ka-flyover yung ka-asa dan lagi disno mo lagi rung na krum yung flyover walo kat ki minister kat ki engineer yung kapiluli hato ngundan mga disno kapag yung na krum yung flyover Sanpos nam benda bukan lagi kelihalan ni kajingot hangne kapne kajingot jong kasokar Meghalaya lalai kajingot jong sokar Assam kajingot jong kanik projek kalong na ka road Ministry of Road and Transport jong sokar India suma ng persnoy kasokar hangne kapor baka sumahaman si minister lang betaban sinalo yung flyover lalu initial zero hado atay wala lagi do ya untuk pun usang jangkam Gauti berung sa Gauti ban buru ya kawai kaget pukunja yang kayak ka atso kahe ba banto to welcome to Meghalaya mas ndung lang kay Gauti ba nakabat dia ni sila ni flyover ni ajibot mapigbu Benong welcome to Meghalaya bandon mobil na bandon kaksing kada kelakra bandon kijimbu kijingdan ki jikop ki jong kasih khara joni kelanga penpau ya identity jong kasih khara joni benong welcome to Meghalaya ba mendiri ya kajero tolai joni kum ki kasih tekata kali ka bangi kwa ban aga jinut kamukumsan mahana kabentar jong ni sokar Sanpos nam belum meninggal repeat kajo wilayah da krum ni ko apat ni sanpos nam sedang begitu ya sudah jo da krum ni no da flyover lanta ni dulu kegiatan kepala Islam bah jadi bat kali ka Asian Development Bank Asian Development Bank kalau ada ban sanction yang kepisah lagi hajar crore
siya ka soil conservation. Nakahajar ko siya ka MECL. Henry, kalau kayak ke masusi, kalau kayak ke bani long dapat kerja semua dulkam sim, bani ihang teh, bahkan ne kaskim ADB kebelarong Burma, hapo ka soil conservation, kadai ka ba kinong Meghalaya kinongla bantray ini kakak. Hawan na bunabar, kumlo ka beliau bunabar. Unwan menteri sa kisnong magandang. Unwan na Maharashtra, unwan na po Bombay, unwan na laki-laki kisnong, laki-laki jaga company bahaya-bahaya kinwan. Menteri yang jinong kam jong galega solar conservation haki kisnong gandong. Kalau haki area ng po, Muslim, area Umuray, lani Bahoti, lani Jirang, kung lagi ni beliau kedua menteri ini hak package kebahagiaan. Kalau ada package kebahagiaan, lo kata-kata hak bagi nombor, hak bagi dong nilai jadi nombor menteri. Tapi jika tu Indonesia ka government, so chief minister, baca soil conservation minister, bersama pembina ini hak bah kita di mana bahwa menteri sejajar gendong balik hajar ko lembaga ni soil conservation kalau kayak iba nyuri pa ko ni jinge kami jinge ba kami ro jadi sadan jung ni ka da ka ba yang mata jungi ibalo kitra no na po Meghalaya ni ngano no le se kimnot bagbutan ni ka lagta ay MCL ro ka ADB la da sanction ni prisa balik hajar ko bansna surok bansna ni kota bansna ni jung kambaro kami ada ibat kini ka MCL tapi salah dalam sanction dihajar ko mereka ni package kalau berhemat lu kata-kata hakba cenderung mereka jadi nomlah betul babon kita bahaya nomlah betul babon ni keempat ni itu sekasokal kan sobha ban split kaba kagak percaya ke pemerintah ke babon nak lanjong ni kisah lagi memuyokam jam leseng dia bertalam lah benda menteri digital kalau kejerap ke bakal mana kesukar kalau ban kekesap yang